Dobar dan i ponovo dobrodošli na mom kanalu. Evo ja i moja lepa Kjera vas ponovo pozdravimo. Ako vam se sviđa što vidite na ovom kanalu, nemojte zaboraviti pratite nas, pritisnite dole na YouTube-u gdje kaže pratite ili subscribe. Prošle nedelje smo govorili o ove pečenjare iza mene, ali isto sam rekao da zidemo bazen i hoću malo više o tome govoriti danas. Nešto smo snimali prošle nedelje, nešto ću snimati danas i ću vama pokazati kako ovo ide od početka pa sve do kraja. Naravno sada ima kopanja, ajde da vidimo tamo natrag šta se radi. Ajde, ti ćeš ostati ovdje dok ja idem tamo, razumeš? Ti ne možeš ići sa mnom. Ne, ti moraš biti ovdje dobro dete i da čuvaš ovo. Hajde, budi dobra, dole. Kopamo ručno pošto nemamo ovdje mjesta da unesemo bager. Nažalost, danas i jučer nismo ništa kopali. Počnut ćemo opet sa kopanjem sutra. Trebamo ići, bazen neće biti tako veliki, tako dubok. Bit će 1,20 m u dubini, a to će biti jedan bazen koji se zove Azuro. Iskopat ćemo metar u dubini i postavit ćemo betonsku ploču. Bazen će biti otprilike 40 cm iznad zemlje, a vidjet ćete kako to će izgledati kad sve bude gotovo, ali ako gledate ovdje kad se kopa ručno, naročito što ova ovdje rupa treba biti 5 metara široka, iako je bazen samo 4,60 okrugli bazen, ali rupu moramo kopati više od 4,60, mora biti 5 metara. Ovo je dosta tvrdo dole da se kopa, nažalost jedini način da kopamo je ručno. Nadam se da će vam se sviđa kad sve ovo biti gotovo, ali ima još puno da se radi. Trajaće otprilike još mjesec dana dok završimo, jer naravno kad se betonira dole mora da ostane 21 dan pre nego što stavimo bazen. Ali ako gledate ovdje pozadi, imamo jednu šljivu ovdje koja smeta i nju moramo sve ove grane koje su na ovu stranu oseci ili totalno skidati ovu šljivu, jer ako ne, nećemo se kupati samo u bazenu, nego ćemo iskupljati šljive po bazenu. Vidite da je ovdje bio bazen, već ima šljiva i lišća i svašta. Ponovim, puno vam hvala ako nas pratite. Nadam se da vam se sviđa ovaj kanal. Kako znate, mi smo došli iz Amerike i moja supruga, ona Amerikanka, pa sa ovim koronavirus ne možemo ići nigdje na more. Sada ona rekla ako ne mogu da je odvedem na more, moram da joj postavim bazen. I evo zato kopamo ovaj bazen ovdje. Ja sam rekao da možemo da stavimo onaj bazen nad zemlju. Ona rekla ne, to ne dolazi u obzir, mora biti bazen ukopan u zemlju. Jer u Floridu tako je bio ukopan u zemlju, ne može biti u
Srbiju jer ona bi trebala da se prepne gore i onda da uđe u bazen, ovako samo se uđe u bazenu. Dobro, to će biti to za danas. Kada ovo završimo, to ćemo još vidjeti, a vi nemojte zaboraviti, pratite nas. Vidite, ja obučen u radno odelo, iako ništa ne radim danas, ali ipak evo skupljam šljive ovdje. Puno vam hvala, hajde vidimo se u sljedećoj nedelji.